areithi kuma Nyambene iria iri na icigo biatigania East, West, Gembe, Central, South na North ntuku ya narua na itharimo bia bunge bao ibarikanirie na mubunge wa Gembe North Julius Taitumu na mworoto jwa kuonaniria ngwataniro na kuga bonthe bare areithi na barenda kuritaniria ngugi amwe kenda gutoria munthu uria kubairia ndithia bare kuringana na bo bate kwenda kwathukana kairi ni kenda bomba munthu ju amwe no iborete thirikari irutaniria kubathingatira ndithia ciao ndiria ciwa ratu na bwana arua ni Nyambene Livestock Farmers Cooperative Union Leadership na atongeria ababa areithi bakuma antere eche Nyambene yoyongwa yoyoretwe Tigania East, Tigania West, Egembe Central, Egembe North na kinya Egembe South bajete aga na gwitiganiria obumwe ati bakathi na mbena kuwatanira tarethi nikenda bathi na mbena kurwana maitha mama kubaithukira na kuija andithia ciao nkutho twithe imunyambene mwana ng'ombe ni cha Nyambene na yogi mantu turikite kwithira itone batu twingwa tutikwenda kukara tukaria ka ng'ombe kuma tene ng'ombe chirawa ni cha mumero umwe ng'ombe ichigurana ira anabetu na nende turikite kuona tugakwitha twi gintu kimwe ng'ombe itimia kwita itimia kuiwa na reto chamanakia twi committees itomba kuthiria mantu ya wamba nontu itomba ku identify areas ira hotspot ira ng'ombe chomba kuiyeta ira mwankatha hii ng'ombe cia Nyambene ichi ngurugie ng'ombe mananana na twathingatia ichithaira ikimenya wa intura iri kuiri ya thai wamba Serolipi Loruk eri chonde ina ng'ombe chietu na ni kuono nya thai tukwatania no mwaka twike mikakati na ria mtu aithukairwa ni anthu twika differences on that assigned na tukwa mwanarua mureithi numwe mureithi ni Munyambene mtu Egembe Central akaithukirwa mtu otianiare o nontu bunu tongaba miru iri yonthe tutongaba mtu umwe tute antu bara bomba kwithwa tu na monthu kwa uyu ithukirwa nontu mtu mwe no muritu athwana chiria muntu ri ng'ombe ciake ciiywa akawirirwa ibonete mantu yau muno kuno kwetu retha kwina bara bakuwirirwa benda kinya urithi gutwika bukwangamia nikenda bona kintu kira bomba kuiwatia iu tio lengo na arua munturi ogwa kaithukirwa ruyu ni wowe nonto mwamba atirage rau atwende ire uyu ungiarie watibu tukuthwania rwanda tuturu kabire na itukumya kwena agenda nyingi muno twina kinyamba bara bakunyemelea ithaka bietu na twi tayari tukwamua tukapamba nabo akinya gwethirwa bunge eba antere inobati kurio bonthe mubunge gwa Egembe North Ton Julius Taitumu na bagwatire ogeni nonto bari kuri igwake na muno nkoroki betiganiria ate kinya thirikari nio ni batiri kwithirwa igikanira amuno nkoroki gutigira ni kuthingatana na ndethia atia anto baba ya Nyambene ira ciuririte entere mwanya thirikari ni ate atumbikia kuthithia kana ni ate abo kwenda utubuthiria nonto one ng'ombe tika iburuka chirwendeka chaithira iraita ndai iraita ng'ombe timbecha antu betu ng'ombe chonde mananana ni otengemeo yo ora muntu akuthaina duka yewe Nairobi kana Nairobi ingi indi tuiyawa twaringa ripoti twakaraka utikintu ki tukorairwa antu twaringa ripoti karaka utibuturagua kou katukuria mwankari iri thirikari yetu ikatutethia thirikari nontu batwe twina aibu tutugwetwa ATM na turetwa ATM nontu bakwithira ng'ombe cietu rio iakilukira kuntu wena kukuonthe kwithaira kuna ma chief area assistant chiefs kwina mandio kwina DC kwina ma county commissioner ndeu yothe thirikari alafu tukara kumenya ni bibi otuba ng'ombe ciakiruka yethirite kumenya na ciitire kwina mikakati tweke twasainanire turasainana twindo muru turasaina ria twari Loruk na kinya minister wetu na tumete representative na mikakati yonthe turikakia ukurukia kusainanira muntu akia kiri county mwankerengi kwithaira kwina kuruba kumeana tantu bubeite na ntu kwi bamwe bakwya baichi bakawaga bandiki batiki bande bana bunduki cio itikumanu baita batiko udio ba usaini ba wi baitire kana ibeire so ibontu kuona mantu yake karau romba retu turi areithi ba Nyambene katukoromba thirikari
na itutuma yumbe betu na ibo tuthikira itukwenda kwirwa imbi itumike atuma twendelea kuiwa kintu kitu thirito tukiromba kwa halima na mali ni mantu ya operation ibudho Samburu na tureterwe ng'ombe ti piecemeal operation ira wita kupapasa na itugwira wita kupapasa murithi wa mwandete ithatu nete inya mwamba ate onawa thaiga tukwenda kwa kwithwe kwina operation wetha wina ng'ombe no ile ng'ombe ana batu bitu kwenda neana kana ri 120 temwe ire ithatu nonto ire ithatu ni kubutie muntu ngarama antu bakarara lungin kwa tu kinya ng'ombe ira bathiatite ikathirira ku Weekend kuma Gembe North, Peter Nicholas, Chabari.